Ino ni metha ya Nteto ya Weru Thaa Ithatu inkugwate ugeni mwananiria wetu mathithio tukomundi ni Purity Richard ndi mbere bururu ino ni muci ya Nteto itukubanganiritie. Mbura kuthie na mbere gutabaria ntere mwanya thirikari ikibanganagia bo igetethereria. Wirigiro kimerani kiamera Mombasa nyuma ya wetikaniria wa kugwatira kimera giki. Miaka 56 nyuma ni arutoma Eco Boys matene kuishabamu. Udakore wagwatire Max magana manama 5 kugwato tedio kumakire mubunge Kareke Mbyuki. Mbura ya El Nino ithite na mbere kura nthi ngima barabara gonto mwanya no ithite na mbere kuthukanga na kinyagia kurema gukerukika. Akari maria matumagira barabara ya kuma Maua kuthi Mwanka Kiego-ini maugite mena uguoya wa kuriuka. Muburo wa Mbone uria makuga runchi rwao ni rwambiritie kuthukangia na karabati cia barabara bu ni nyuma ya muruguti wa bikibiki kuthie na runchi akugeria kuona. Marion Karugi hatuambirie na ino. Mbura ya makondoria yetete na mbere kura na barabara nyingi kwithirwo ikithukanga. Akariba Kitheo Water Supply barabatumaira barabara ya kuma Maua wita Kiegoi ni batithirune na kumakira nene ani nyuma ya kwithirwo bari na kaitaka umu kuna rui rwa muro jwa Mbone yurayo itanite barabara ye. Karabati ira ikiri murone yu atiatika barabara riu inganite buru na roe kuno kireoro akariba bare athira bari watine bonene nonto bate kuona kuokelera tinga kyo tubula murojo kana bakathiorunka njira ingi kilomita kathombo kinyamisie yo rojororo rogotwa thene kongana nonto karabati ne inganire na ntaka tutona oto ingorera so itokora thena kurita irato kwina mataoni patu distance yeje kuma gwako aja ntu gwako no aja kwina mataoni ni antu a kilomita 1 akito tumira kilomita 7 weta kutoite monga Kiego iburu tokena ma tokaumira nara kwa polisi etokaumira taoni mbere kura to no ndeta na barabara ro atonyara karabati cia kune kwa ni maiya na roi rewende na wa mwana motolo ende rwatweka nikaro kilele ro karabati tima ilivuka hata tuonai kanisa ni wazazi tunategemeanga kuja tuvukisha hapa maji. Sasa tunaomba nyinyi mtusaidie. Bari wa thina bonetete sesio na kuringana na ora wamba bwingite kaitaka bari no bwa bonene okilera muronejo bakiwo mo wona rakamatini murojo ntuko inkaithiri ndarasya yetu twira watukathithirwa na tebwetha cua na rendero irura inganirie na kandarasya yakirika kakarabati kanini kana nkundi nendera rura wakura miunda na yeto ya itelia ntwawe na otie kana keta kinyaka tura town otire kana keta otodiolonka Mwanka standum twaiti aba standum twaiti aba kwa itoke ya baba kwenda kuyana watu kiramawa obawata sabla otiombo kinyana otiombo kuya auna ngazi ombuneria kambiolonga nje bakando ndeya ndeta na bare akuibwa ngaronga sokaring karomba kiraro enda ulwaro ro unteko mama igwazo imaru ayo kuna kwena thene nyinge wamba ibwingei no weje nya umetango gene ciaku ugatirima mbura munda no eteri nyi mwamba akugera autunya bira wena binya akugera rojene ro wende batuto eno gwa kintu kinge kwena muthako mwe to ntureje ejera ntuko ngena bikibiki agana yakaro yuru tingei ora tukudhugania tukiona yakaro tingei lakini nejere na haraka matoiroje rou rorena manawe bikibiki ironeka na araboka itiburu etete aroje alafu mutono cia ne wetira ro no guba kuira thai yao aone ro kali wendra thoni no mtu akiluge hospindi iri akilugire mpala yani we yani bikibiki aringire nzema asiela kura iro ro amwebere ya tire bikibiki tenda bikibiki lo nduru mone au
Wiki ni akitro mwanka kumaro kire mwanka thaa mwanja se muthanya. Bio ndogora ndekarabati no tonekero karabati kanini. Koriura mbura okaingana. Ana betu atukona gota tukoria atere. Tuga for example mbura ekwenderera ukore kendera mwanka mweri jwena. Sukuru cia rugoro January re ana betu bagetera ko. Twena ana banini nyibo kobona. Tororia bagetera ko. Tugaita kibaro yo kinyanga roje rokere tunetiana. No goro twabetera. Na itwetango gene sieto. Roje ru tukonde rumete azake. Irumeta gonto kuraja na uborogoro rokena ma. Wena nyaro kwa nyaro na siwenzi. Itokinyanga amrenya siwenji roje na itokera merimo itokera nyako kinyana nondo atukolita irato otire menyage ntoroje no kinyoromwa inde batu to no gwa mono na nikiomba kuromba mubunge wa John Paul Mwirigi ubakwamelera thineje na utuma ataalamu bakuingura karabati ye nare ingene thina irabo kulukire bathama baba twande kingi kuma itare ouru na babarete thithasua karabati ya the Ministry of Works na kumarende utiebinge byongelwa ito thirikari netutethie mubunge wetu John Paul itokoromba buruburu tuinyetie otorikane otorugorera roje roro abo bwena weso bakoyana ntobia ni birabo tumaira byomba korugora roje bali tokogeria tokongana ntora yonde tokorugora rokurema Nkiripotera Weru TV kuuma Kitheo Water Supply kisio kya ubunge kia Gembe South Bito Marion Karugi wa Kinyua. Atumiri barabara nguruki ya igana rimwe matumagira barabara ya kuma Tonyaye kuthi Mwanka Kithino ni matigitumagingete kuma igoro tuku nyuma ya mbura kuthukia barabara eno Mwanka yarema gukerukika. Akarire une makuromba ndwangishe thirikari ireko batara guisha na Karugi nikenda kumatethereria nikenda nuntubwa thina ino ithiritwe irebo polokabithi na laina bogatariri. Mbura ikithari mwende burayonete akaribathara kaibungi kabebenje onire akaritie kera kinyocuru bwina nchunku aga barabara nene ne iracia matura iratwika karonda kamuteneka kiri biashara amo na ngendo cia tumiri barabara ino anjire na yanthara kurungu ya Kithino coka bwa muromboraga utuka bwa kathangaciri na cia kirango moi barabara ya Miomponi eno nio barabara utumika muno kuma ramini kuthunga Kithino na nkaira nyingi marori mama kuyabia kuria matunda na maingi marerea wana niondera ntuguchire ndega prombox na utinjira yengi ndi kuma yomba kuthungira matering house kana ithi thokoni akare atu na biashara babengi muno bakare ntobia biri ankare ni na ruma thai makinyire bantu ange ndiye bagacoka nabio na di mathina ina ukamata nkunie moithina na ijire sinda kumira na ndinya kuruga itwagire nyabe kuruga tugwete nya gutonya kira kaya tuchwakira turuga na kyo bwana na kyo barabara iretere thina uko njamu wana itokwamete rori tira jipange to nara itiona bantu agokurukira na gatutiona utethio barabara nyumete Tonyai igwatendara yumire Marimanti na neo simplest ya kukinya Marimanti lakini aga tutiona utethio twathinire twarigara akaria baende bakiure thirikari akaunti ya Tharaka Nithi nontu tinga nkuthu ciagurirwe baombe gutura tumengere gake mbura ya gutenya muthomi juki nariganirwe Kithino na turirikane na mpwe agwiturite bantu athuku muno no ntuingi njira eno bado no ekuretera thirikari akaunti goti ngabana na batikuigwe na uwezo bakumenya barabara timbega na biashara itikwenderea akathondekera antu barabara bakenderea na biashara ciao no turokeigwe butena umobura bunene utikamene mwana mwirugu nontu gwakugorere no arege gutethia na umenyibu mthikiringa ntugo ya ithanthatu wakiri na musiasa Paul Mugambe airutirite kuthondeka kumwe kura kuthukangite kiri barabara ino arehe mthikaragitaga kagatinda kenjirite bobibo Kithino kagikunegite kirimo kiurite na nkara mwendamo murwa Kithino thaino ende antu bakuruka bwega gutena thina ya ruji njirani turuthite drainage imundi karabati tugwikira Kithino akenda kuigwa kwina njira ya ruji gukuruka rutagukurukira thokoni ya Kithino na kinyana araga kirwe muringo rongi wana ku nyomba ciari ikuthungiro iruji utina drainage twarutha drainage barabarani na tukibithagia ruji miji na mienda yantu igwireno yo ndeto kurutana kwirutira twaka kwina ria utie mbeca cia thirikari riogo mbeca cia mubuko na itikugana
kwa gukinya thirikari ra nene na ino nini account cionde ikona kigina kiacio mbakona gachiyiruthere antu wira na gantura ni nontu thaino kwina thina nene muno ya nino na arankondi erimba antu ichukuru bari batina gokara na agakirwe antu ichukuru bari batina gokara itagaria ria riombite gwikirwa arene na akariba ntere ino lakini thaino ngona takatu ya bahati kuri mukuru ayo tutetheri na kirakita giake uyu Paulo Mugambi ende kumania yuto kwana taka kwena Weru tagitai nyingi ambuge nkali kambiro koroka na ntubeto baukena muno na tukathina mbere kumurombera muno barabara cia within cia karigaga ya mbere kuthuka yari agakurungu Paul aja athondeka na kithino iguntu kwa mara muguntu wotatibwega gwere iguru muno ruje rwaingia muno watuika barabara ni mpasa bono nto baruje aja athondeka drainage waneno no awaja athondeka karibanteri nende barutite mbitwa kiri thirikari nene kana kinya thirikari account gutigira ibago chithondeka nkiripotera Weru TV kuma Ntere Chitharaka Picho Paul wakabethe. Rais Ruto ntuku ya umundi na atongorete mucemanio wa kanjo yawe ya Minister Maria Marai na rwarira kumenya bure thirikari gakabanira na mpanga ya El Nino. Tuko nini nkurukuru Rais Ruto na nire kurekerwa kwa bilioni 6 inya cia gutethereria mici ire karingikane mpanga ino ya El Nino. Even as we go through the agenda, in Jesus' name we pray. Amen. In the context of Cabinet, first and foremost, condoled with the bereaved families and all persons adversely affected by the devastating effects of this weather phenomenon. Consequently, Cabinet has sanctioned various policy and administrative interventions to augment the ongoing state mitigation and response being implemented by the national and county governments. Cabinet also committed the coordination of all state efforts to the National Disaster Operations Center, which will coordinate all relief activities by activating the whole of government approach, thus ensuring efficient deployment of resources and enhanced communication among relevant government agencies and humanitarian organizations. An ad hoc cabinet committee was also established on disaster response under the leadership of His Excellency the Deputy President to coordinate the state response. Cabinet noted with regret that we have lost 76 Kenyans to El Nino, while 35,000 households have been displaced. The most severely affected areas are in the northeastern, eastern, and coast regions specifically, but of course, there are more counties, as we're talking about 38. I'll just list them for you. In central, Murang'a, Nyeri, Kiambu, and Kirinyaga. In eastern, Isiolo, Kitui, Machakos, Makueni, Marsabit, Meru, and Tharaka Nithi counties. Kurina birigiro kire biashara ya mira kaunti ya Mombasa nyuma wetikaniria omwero baria thirikari ya kaunti itikirite kugwatira kimera giki kire mambura maria makinyetwe ni seneta wa Meru Kadhuri Murungi minister wa biashara kaunti ni eno ni kumirite maciara magwetikaniria kwa bererwa kwa ugoti wa mira uri uraribo kaunti ni eno makiaria karimanterenu mogitini magukenera banene buria magwatagwa ugeni kaunti ni nuta Ameru onethirwa atengi Boniface Ngera niwe winaino na nandi kwetu kwina wirigiro bunene muno bwa kwagirithwa kwa biashara emiranda ne kaunti ya Mombasa kweja kwa mendekire ne bataro ja biashara ja kedro ja kingwa thirikari gavana Busoman Sharif bagotiri mithano amwe mutongire bona Alex Kobia kere kiathokira kira kongresi ne to kaunti bona Kadhuri Murungi gikundi kia Meru bakumorotero Mombasa ibararikania sisi omantu ja biashara ne kaunti ya Mombasa bwana Mohamed Osman onto bwambere buru na borobo no batu doko Meru rutoro kongwea ikedro kiagirithwa bwana wasiri hao watu wakifanya hii biashara ya miraa at least ile soko ifanywe ile usafi ndio watu wakifanya miraa hiyo biashara they do it in a clean environment. Tupatie kama eka hata 3 4 5 na ijengwe kabisa na ijengwe vioski na nini iwe ndio mali yetu ya biashara maalum. Ujue ukitoka hata ng'ambo
Mahali ya biashara maalum ya miraa ni mahali fulani. Mimi nakubaliana na nyinyi, kuna uchafu na lazima tuhakikishe kama Department ya Trade sasa environment watuachie kazi ya kongwea. Sisi wenyewe tufanye nini? Tujiokote takataka zetu. Sawa? Hiyo nakubali na tutarekebisha. Kenge na kulingana na Alex Kobia biashara ya miranda ine kaunti ya Mombasa nithiritu ikinyirwa ni nyikinyarire mogotije guru muno onto buria sisi Osman ebashokeria arabere onto bubu bokethro bwitegerwe kaunti ya Mombasa gokorokera modojera ketho jithithwa kimusoro ja finance bill. Ile single business permit, yule mtu ambaye hata kama ako na kilo 2 ya miraa, hata kama ni kilo 1 ya miraa, anafaa alipe 18,500. Wasiri, huyu mtu akiuza miraa kilo 1 by the time apate 18,000 alipe permit, it is a bit hard. Gari ya miraa ya lori ile inaleta miraa inalipa 50,000 pale Bonje kabla ingia hapa. 60. Kwa saizi tuandike barua kwa governor tumwambie sisi tunaridhika, lakini next kija bill ile lazima tuangalie kwamba hiyo bei zinafanya nini, zinashuka. Atere kaunti ya Mombasa ni mwa kaunti rishido shikia mukira miremi ngeja ndhuru ne Kenya ende kumane mwadoja kuinyeria na inyankoroki oregani kumakiri kundi bimwe bibitibiki thirikari biashara hizi ni za injo mukudhithia. Sijui kama watu hapa Mombasa hawajajua miraa ni kama kahawa, ni kama majani chai, ni kama madizi, ni kama nini. Miraa ni cash crop. Na miraa imepewa pesa mingi sana na serikali. Mpaka tuko na Directorate of Miraa katika Ministry of Agriculture. Kwa hivyo miraa tukiongea saa hii tuongei miraa kama unga. Eura anafananisha miraa na unga, huyo mtu kabisa ametupa mbao. Gikundi kiki amiruba kumarotero Mombasa gokurukira otongeria bobona Alex Kobia kirito yukira na mpwemu nenya kuendelea kuyikanwa harakirombi kendele kwithira kigwatanira nontu mantu ja megara ja madhongi jembere. Na hii grupu izikuwa ni watu tu wale wanatumia miraa ama kwa biashara ya miraa. Hata yule ako kwa biashara ya mahindi ama maharagwe labda ako na shida zake. Yule ako kwa mandizi ako na shinda yake. Yule ako kwa biashara nyingine ako na shinda yake. Tuunganishe hii group iwe ni ya wafanyabiashara wale wako Mombasa, si wa miraa peke yake. Juzi niliona gavana akiwa na mkutano na the Luo community, ambao katika ile Luo community niliona the senior officers katika county, they were there. Nimeona ingine ya Wakamba. Sisi hii jamii yetu, kwa sababu manifesto ya Governor Abdulswamad and ilikuwa inclusivity, tunataka kuona inclusivity kwa jamii ya Wameru as well. Kutokea na nafasi, andikeni barua mpelekee governor through chairman yenu, na nyinyi pia mkanisisi kama nini, kama waziri wa trade. Sawa? At least kama saizi kuna kazi zimetangazwa, si ndio? Mfanye applications. Wale ambao Wameru wamefanya applications, pateni copy nani? Alex. Hiyo ni njia tu tutaweza kuwasaidia. Sawa? At least governor ataona atapitia wapi. Nke report na Ntoshero TV kumaje kingine nekine kimusho Nairobi mbita Boniface Mongera. Hata ukikanyaga kunogo kabanini. This festive season, see more on Star Times. Enjoy 4 fantastic new channels to kick off the holiday spirit. Hey kids, jump on board for more laughter and adventure on Boeing. Wow, amazing! Explore the wonders of the world on the Discovery Channel. You'll be at the edge of your seat with the gripping intrigue of true crime stories on the ID Channel. Get some cake and a party hat as you enjoy live out loud lifestyle shows on fascinating families and heartwarming transformations on TLC. Renew your subscription today. Watch the big match, catch up on the news, enjoy our new drama series Pink Ladies, and the latest movies. Sing along to your favorite tunes to keep the good times rolling. See more, be more, do more. Star Times. Enjoy digital life. Auga nogoto mabati ja Kinandi ja makamu jarena ankanya na original ja kuimba nyombeku Raina Mabati Limited tore aja neonto bwaku tore kuretera mabati jonde jaro kwenda na ja idhimi mwanya na jana maguri ja kuguna mukojo waku tore na mabati modemba jwa Roman Jamii Tile, Jamania Tile,
Brit Tile, Jamiz Tile na Espana Tile. Industry njeru ya Raina Mabati Limited erekithoka njerene ya gwita Baroire no gure mabati original ja Raina Mabati na jaga ukinyira ara kunde ori ndigurone Kenya. Kugura mabati jetu turingire kukurukira 0729628199 kana 0740229609 kana uite Facebook na yetu zayo Raina Mabati Factory Limited kana otoriongera website na yetu zayo www.rainamabati.co.ke kanyere kainagwane mwene Raina Mabati ne yetu tugure bietu tukorie bietu. Orengi nkugwate ugeni thirikari igwatanirite na ateti makio tukia antu maugite ndwa cia kimici ni ciongerekete banene kaunti-ini ya Meru makiario na Nteto nkuruki maugite namba ya ciana itukinyitie miaka gwikirwa ndani ongerekete banene kaunti-ini o ino kiri kampeni ya ntuko 16 cia kurua na mekarika mama akari ni mauritwe kuringa riboti na nkijagia kumenyera ciana ciao nikenda kuthiria thina ino muthiru Murioki atumenyithia. Invest, unite, to prevent violence against women and girls. Ni mubango jwa mbere jwa ntuko 16 jwa tigira ati antu ibakomenyithia muno mantu jege ndo ache kimbombire ara kuringa na report ire umirite county mere kionekania tongere tiki mantu jaja ende ankwenda obumenyethia inyokethra theme ne kwaririo ne girls and women Meru County we have also got men baraba kwa violated kana baba okulukira issues za gender based violence na ruare yukari ntuko yetu enana muno that tukumba ku launch event yeje na within the 16 days itubangite kwethira tuki create awareness kana tukiamasisha antu beto at Meru tutekuthithia bwega in terms of gender based violence indicators yato siri alarming or compare the teenage pregnancy Meru to at 24% which is above national indicators. Sexual violence Meru to 16% which is above also national indicators. Physical violence Meru to 36%, nationally 34%. When all our indicators they are above national indicators. Na kira ikabata na ndike ntikuiki 16 ni kutigira ndu ibakwaria nikena thineji endo acheki muombire chethwa chikithira na kienda kuwa within the 16 days kendra tukithithia men engagement kuhakikisha responsibility antu arume nukutirira antu akana twaru twetu and then also within the 16 days together to sensitize our community health promoters barabethera bai mandaktari betu ba mashinani na bakomba kuwethira bakisenesa mantu ya GBV within the community. Kwa hivyo kwa hizi siku 16 tunaomba wananchi wa Meru wote tusinyamaze, tutoe sauti kwa mambo yale yanahusika na dhuluma za kijinsia. Wanaume wasinyamaze, hata wale wanadhulumiwa wasinyamaze. Mambo kama ya rape, defilement, incest, teenage pregnancies, FGM na wanaume kupiga mabibi na wanawake kupiga waume zao. Haya ndio mambo tunayotaka kuongea kwa hizi siku 16. Kwa hivyo tuongee. County Commissioner Frendunga edho akiromba muno kagitaga kambura andu kuthoba kimenyera kumena ikondoria. Pia tumesii wananchi wajichunge wakati huu wa mvua za El Nino. Wasiingie kwa mito hata kama ni midogo, ikionekana imefurika wasiingie ndani. Wale wameishi katika maeneo ya hatari waondoke mapema, usingoje kubebwa na maji. Wale wanafanya kazi katika timbo zetu wasitishe kazi zao kwa muda mpaka mvua itakavyopungua. Wale wanaosafiri hata waendeshaji wa magari tuwe makini. Na ndiko ningana County Commissioner Meru Frendunga kira kikabata kiaciari ni gutigirira kumenyerana bao kagitaka berutha. Hasa wazazi tutunze watoto wetu
wakati huu wa likizo tuhakikishe tunajua kile wanafanya, tunajua mahali wanaenda, na wakati tutakapokuwa tunasherehekea, tusherehekee kwa uangalifu. Tujue ya kwamba Januari iko, watu watahitajika kulipa karo, matumizi ya kawaida yatakuwepo. Kwa hivyo tuzisherehekee tukamaliza kila kitu, alafu tukaanza kuhangaika Januari. Nkiripotera Weru TV, Bitamuthuri Murioki. Arutwo mathomagira skuruni ya Thaa ya Eko gatagati ka mwaka wa 1964 kuthi mwaka wa 1967 nimeshite bamwe na kwambiriria mubango wa kuringa njeki uthie na mbere wa skuru enu. Arutwo mama tene marare uni antuma kurwe matariritie mama mathina maria makurukagira indenu yao na kuga makeumia kuthiria mathina mamakiri arutwo mama riku Thaa ino. Samuel Gaishima na riboti ino. Baba ibamwe ba aritwa bambere ba chukuru ya Thaa ya secondary ya Eko barabamberie form 1 chukuru no mwanka wa 1964 na barikia mwanka wa 1967 amwe na kwigwa baingi bago ibakwire tene nuntu bwa ukuru barabago batigitwa bari mojo babangite kwithirana bachokera chukuru no kumiwatira na njerera bakumba erinjira ya uchokia nkatho nuntu baburaya bagirithirie uturo. Iturashokanirire na tauga ni wega twichoke na ara twambiririe nikenda tukeja kuona misingi yetu na ningi kumbuild relationship na generation yeji njeru ya alimo na aritwa ibambite bathiuruka kwibonera bora chukuru no ikurite kimiako nyuma ya nkurukia mianka 50 kuma bakurikia kuthomera guku mantu jara tona ya manene mono tontu ndene mathuani yetu tuthinde gwishiria ati shukuru ira twambiririe na thina ni shukuru tukona na nde ya shukuru inge on the first class ndene thiguru Kenyaji nyumani banda muti wa muririkana wa mianka 50 kumarira kirachi kia mbere kiageririe nkuruki bane nkira chukuru no ikombe bya kuonania gitijo kia wirera jigagwe ikirutika chukuru no trophy twareka kwejana ni trophy ya commemorate jubilee kana miaka 50 batwe tukuthithia kigerio form 4 makuthira uri na tukwaria namo a lot na magukena muno ntumakona kira matigire kitethagia ciana ibetuka ithomo wega na ibetuka na matuika morale applied kirobona nikio turutaga wira nakio. Mwarimu munene wa chukuru no Joseph Mbae urakinyagwe athomagira chukuru no mwanka wa 1986 mwanka wa 1987 na kathite itagarira ritwa baba bambere amwe na barabangi baro bakurukira chukuru no nuntu bakuririkana kaumo kago nimbonete iku iri chukuru ya mwanya muno kiri aritwa bara bathomaira guku ni bethairwa bari na gwitira skuru yao na kinya nini mbiguga ngitira skuru eje nonto nione skuru iria ya tuthondekire twatwika utukari na arua na nimbonete aritwa bara bakurukirite ku boys bari aritwa baina mukorani nonto utino betaga bagwa ariuga chukuru no negitwe ikigwatirwa anene kiwaki na kinya kimataro na aritwa barabaro bathomera guku skuru eje ithirukiri na ruthingo kana iri na ruthingo rwa iga na yu ni ngugi ya aritwa baba thomaira guku nibo ba bekire ruthingo rwa maiga na bathi mantu jangi ja maingi mono tariu baina mubango jwa gwakira kanisa kana jwa gwakira skuru kanisa na nibakuromba old boys kana aritwa baba bathomaira guku o ara bari baibanga bange no twigitarite raja tukamberia kwariria mubango juju jwa gwakira skuru eje ya Thaa kanisa. Nkiripotera Weru TV kuma gichigo bunge ya Chuka Egamba Ng'ombe mbita wa Samuel Gaishima.
Arimu maskuru ya mung'enti kuma wandini ya kanuni ni makwathira uguoya wao makiugaga onethirwa ciana mingi cia skuru inu nirwagotite mbumi imbega kuaumbika makare mwa kuthungira skuru cia sekondari nontu wa wagi wa bici kiri ciana 129 mamaruthite KCP ciana 121 mara umbite kugwata maxi euroria 300 Dennis Mugendi naraniritie na arimu mama na tubanganirie riboti ino. Nyakethiri bagwiritu na kuonania gore mutheko bari haritwa arimu na aciari ba cukuru ya Mung'enti Primary ward ya kanuni Igembe South ni untu bwa mpumi njega cia kigerio gia KCP aria kiri aritwa 129 akwibondi barakurukite na kugwata maximum kurukia 300 numwe aki atakurukite muno kiebana ndikiri bone atagugakara tontu baba ingi baumite nja stiguciumba mpumi cia mwaka wa 2023 ara turari na aritwa bele barari na 394 bataite kana maxima na 3 ya 94 bau barari bele baba angi nabo 350 mwanka 394 barari aritwa 70 betawalile kakeni dawete max 354 as the best. Anabetu ibakurukite na inya lakini baba ingi 90% ya anabetu we are fearing ati no bare weta sukuru no ntuba kwaga school fees baba ingi bometa nje itesiomba baba ingi baketha batena achiari bonde na iwe kethwa tatizo kire bautu tukaria wanambio gukuruka kwao kuririkana kurakarita gukurukira miigwe na maguru ja matheri indi tiga ubaciumia na guciumanirwa ni arimu batongeretwe ni mwarimu munene Julius Michubu anabeti be yarukire inda kurete kutemea buri bakiuma ngongo ne iremene uronara bena matendero ku bena thine nyingi bamupe ya hinya batrete nontu public school ana baba inge batethera kinya seri bao bena uwezo batethera bena bakiona inya kuria kinya nguinja batona beja batena kinya burana bangi bakia batena kinya Ithatu mbureneu bakinya mutolo kuntu nandi iromba rinene ni kirithirikari na antu bangi bawendi bubu wega kubatetheria gwetana bena kithomo gia secondary itumuka ibakaurira nturene kambwe kia skuru yetu itokirukite mno ankona na nya skuru yetu nontu nyande muritu imbisi asore babengeni asore bakwa batociumba ankora mbatu yote twakenda twita skuru tuciumaniria kenda twakwa nontu ibatu viongozi baroyo turetha twina challenge cia kuria so kithira mwana atumba kurita thiringi mbia ira inkai kenda na bia kuria kinya weta skuru kukethirwa kwina challenge so ndi mwarimu wa Mung'enti ndiromba kire antu bawendi bubwea ba Meru County na kinya Kenya yonthe wakinyilwa ni information about ana babe tubukuona tafadhali to sponsor twana tumwe kenda tuikira Weru ndene ya maisha yo na kenda ba Weru ba not only a Mung'enti fraternity kana bainya Weru ba Meru yonthe na Kenya yonthe na the whole world at large. Ndale ya max 385 na nkienda conjoin Alliance Boys na nkienda kwa engineer na nkathomera London Oxford University in future. Dennis Mugendi, Weru TV, cukuru ni ya Mung'enti Primary ward ya kanuni Igembe South, County ya Meru. Mubunge wa Mara Kareke Mbiuki na abeshonete utethio na njira ya kurungamira kithomo kia mwana umwe wa muthaka uria uraumbire kugwata maxi 450 kire kigerio gia KCP kiria kianirwe kiumia kithiru mwana uyu uria umite muciuti kwibota na ugite kiroto kiawe gutuika mechanical engineer riu kiri na wirigiro wa gukinyanira Martin Mugambi atumenyithie Koni ya kianja giwandia chogoria kiri gicigo mbunge kia Mara munthi kuraujura gikeno na nkinya kiao gwaka gita kamwe mwana aro ni muguno ragwete maxi 450 kuma kianja gi primary yonete Weru nyuma ya kwagia wirigiro na kwithirwe mwinduni kuma ntugwira kigerio kia umire sister koni uria tuturite nawe kumorira mamu andikirwe ndadomagira kianjage yandaigire ndi na max 405 nindakenie muno ende ntaije
ngadi skulu atia antone ndaije mama atiomba ko bira skulu embega ogutwe na gikeno nontu bwa obisi ya Mara County kwigwe ringithetwe ntira bagestra gwanga nkaugo nontu agitonya o moiretu skulu abatigire guntu athine kenda andikwe aombe kuthomithio na mupucia kinyagwa kinyete Rone ari mwana wa mutheni akurite na gutumanirwa maturani na muciari yandikitwo wira Chiamendi Nairobi mwaragi nora mukuru ariuga bakwona Max Iraro ni agwatire baragia wirigiro na nkinya kurumirwa ikaindu. Mamu andikirwe ambiriria kwandikwa maid kuma 2013 mwaka thaino ndathoma high school ndarikia ndathi college ndi college twainga skulu nenda kalaga na Roni etigeria 1 week gucoka skulu ka rotha preparation na neighbor kamenya raro ni agatigwa ria aragwatire max 4-5 kwaria umanda ina stress nontu ndaije tulanya kathi day school nontu mamu akwa mbele nyuma tengia fondi kwira mwana boarding school. Kiriro kia muci wa Baroni kira kinyira mubunge Kareke Mbiuki Timothy Kinegeni ari mutetheru Kareke akiugaga muguna akathoma kuma kirachi kia mbere mwanka kia muthia kithomithagwi mubunge Kareke Mbiuki kuma thaino mwanka rirakarikia. Ningwitikia runi nwe number 1 thiini wa Mara constituency thiini wa Tharaka Nithi yonde kugwata max nyingi muno ye public ndi primary schools. Lindira turerirwe mweshimwa no karaugire tweje to confirm riu twi ata obisi yae na mweshimwa twira u mwana u akathomithua ne full sponsorship wogu ochukure ira agetwa na twauga auga arenda gwitwa Mangu etwa Mangu twauga noko no nao Nteto chiaro ni kugwatwa mbaru na nkinya gutetherua iragwatirwa na aturi bathokwe ni akianjagi bakimuragia nkinya gutetheria mwaragi noyu athomire na aturaga mucie bio twe aturi bakianjagi gatukenete muno nontu bwalo ni kugwata Maxiu agwatite na tukakena muno nontu bwa mweshimiwa Kareke ni tontu Kareke ni atururite manene riu ni tukenete muno na ni thank you muno nontu bwa gututetheria kana gakagetwo na tino katuraulagia Roni akugwata Maxiu akathiku kuringana na buria nature ya mujua wekari na mwalo agina riu ni katukulagia atiri mwalo agina tikababu mucoire kanyamu gakuluraga nau kenda Roni eja rutha akarokonaga no giakuria. Kiripotera Weru TV kuma gicigo mbunge kia Mara bitagwa Mateni Mogambi. Ngwataniro ya mithito niyo CFA gwatanite na ikundi kia Tree Foundation ni mathomithitie antu aka na mbeu imbethi buria makaomba kuthondeka mariko makiriu maria mategutumira nku imingi mariuga kunyibia utumiri wa nku ukanyibia utemi wa miti na nkinyagia ubibia wa makara. Mithito ni unturia weregerete gutethereria banene kumenyera miti irenjire mwe kono kia mitongoroki kumagia kuroba bakiuna nko teroruru na ndi ikundi kia CFA bagwatanite na International Tree Foundation ibejita mutaratajo mweru otigire bagwakire kuru mariko ja tutumira nko nyinge irenjire mwe gotigira batira ta mitone ko bakiuna nko kagitaga kainge ono nto ekurobe to bara baingi bendene CFA ni ekuroba batumaira nko kana ikundi byanko bona no basupport ekuroba bano tumitera batu support ete kwandra tutagare igitara ya kura kana mwanka thai ekurobe tora bakamata nku nyinge jamaingi weta ya barabara no na bakamata nku nyinge muno kuma mugitone anto bakamata nku ire nyinge na mitu yonte basupport to kwandra bethero baikamata turukuto nini na ndiri ikorere rethera retumaira nku ijere nzindo barakamata ke murigo geke nene batumira ndene kiumia na ndi auna murigo jomo yanko inkai agatumira like 2 months ugendongi nonto nenyi kunyinya mite kuthika kwa mite na gutumira nko nyingi iketho ikithira riko twathire tugeta nao kairi mathano ya kabira na ni gutosebera kwa ira mirigo emerito na gukama na kuthinyangia mite ukathona mite mikai na kai ikathira na negitare kai
igatwa igita rya kuongera ingi no ntuba kuthukangia kuria kuthukanga ntu batunya tukona kagugi tutaita no kosi na tukona nyangugi no ntu antu baba beta batu twatuga tuitheria antu mariko na ajuju no roka na kuithwa riko riawe atuchwe CFA ya thege ya payment bauto kwamba kubatethia na bakathira thine nkono ntu mariko yaje tumira nkuijere na no komba tumire nyama kala kiriko riu amna bubu mirandiri nete nyoguni kia kurubaba nonto malitana nyojo mbeta kuda bakiona baketha beja tumira kwa kira bangi nyenjire mwe kuda bakiona mudithu kuruba tira ijekene mbere kethera no bombe gwitango gimwe ja ici ire ijekene citagwa ni arume lakini for now ni ekuru na antu babethi ibakurita ngugizi na bakomba kugwata kinya tuciko turia turaijikene arume peke yao ibomo bagurita ngugizi igari miaka era ndio thaa ici ngwata ngurumara nkagwata nga nata into bibinge bya wakiba fundi baba mashons ntete kenya ndi gwata kintu kiu maisha ne jakwa lakini thaa hii ute nguge ntumba gwite inyamo bundi baba akanyo bacha maige bambeta oni ngabatwaria gwaka aende itanura kosi ndi no mwere mariko wenda ngwakira bionde ndi au nge muno na kinyokenda na ndi oni ngwakira no ngwakire atokajandiriana ogure simiti materials ngakwira biro kagura na ninkore ye river nande ni utokario na yego nabo meambe batale angugi kinyo diko eto jo kuthithiria na utithithia twingwa ndio mare ngwakira mwekoro ngi next na tukanganira na njira yeu itoka the International Tree Foundation no ntoba kuona ibwega ba support yekuru betu mitu yonde turito ande 15 billion i president wetu bona ikaba support yekuru kendarire gakura tutakare tukinyanga ya mono kuita kuthurania nkui nyinge ira twita kuna muito na kithumba no nturiko riri kuona rikethera ritu tethairia mono ki manto ya ku save fuel kana ku save nko no nturitwa saving energy jiko nkiripotera Uru TV betamuthuri murioki Mamwe ma aciari ma Kiambu na Nairobi maria ciana cio irarikirie kigero gia KCPE ni marombete thirikari gutigira ciana cionthe ni kuthungira form 1 aciari mama maugite kigero kiu nikio kirarikia mwisho na kwogu ciana cionthe ni baterie kuthungira secondary itikumakania max iria mwana aragwatite ni macukete maromba arutwo mathikirwe na kumeta cukuru iria mathurite itikumakania marari cukuru cia antu kiumbe kana cukuru cia Mwingi Anthony Kathenya enaino Kagita kaleana na ajari baditi na mbele gukungwira mpumi jakigirano gya KCPE ile jalekiro na waziri wa kithomo kimikithiru ajari kumagisukuru ja Nairobi na Kiambu amuna ari mu baskuru ino ni baluti thirikari gutigira na baba ni bakona sukuru kumane na max ile bagwete kenda gutigira kagita kalaba gutonya sukuru ino ni bakugo bebeganile. Okay, mimi kama mzazi serikali kulingana vile imetuahidi watoto wetu wote wataenda form 1 tunatarajia kulingana na ile max mtoto alikuwa amepata atapata shule nzuri. Mtoto kama ni wa national school wacha aende national school na kama ni wa extra county wacha tuende ile shule huyo mtoto ange max zake zinafanya awe aende hiyo shule na tutashukuru sana. Ningetaka kuuliza serikali wanapofanya uchaguzi wakapata kufanya uchaguzi fair, wasipendekeze shule ya kibinafsi na shule ya serikali, na ili watoto wakue na nafasi nzuri ya kupata shule ambao walikuwa wamechagua. Na tunashukuru Mungu kwa sababu ya matokeo bora ya wanafunzi wetu walijikakamua kupata alama nzuri. Angalau naona kuna hitilafu kidogo tumeziona pale na pale kwa vyombo vya habari. Rimo wa maina urene mujeri kuma kaunti ya Kiambu na ulithirikali kutigira ni kwimania bisi ya mathomo mama kienda kubatethira batikale melwe kile kule ya bisi eno kagita kalaba kuibanga na kuirana baba kirathi kia mbele gya form 1. Na sana tungeomba serikali kwa sababu tumesikia shule mingi wazazi wakilalamika wakisema karo imeongezewa. Tungeomba tu tafadhali serikali na kulingana maisha mahali yametufikisha, tafadhali msiongeze fees, na ikiwezekana tafadhali serikali punguzeni hii fees ndio at least watoto wetu waweze kusoma. Mkikumbuka hii ndio 844 ya mwisho, hawa ndio walimaliza hii 844. Tafadhali wacheni watoto wetu wasome.
Kulingana Samuel Kinothia ule no mwanene baskuru jento Kiumbe kaunti ya Kiambu amona kaunti ya Nairobi aligo na kethero nba ukenera mpumi no jya kigerano giki mathina maingi mala monekanite ta maximo kwithira itio mamanite na kwithira kigerano giki gakiama kilo na mpui na kwithira gutari na kanyaga kwigana amwe no gune baruti thirikari gutigira mathina mama matakumira kiri mutaratara mujero wa CBC. Kiangalia ni kama haya matokeo yalikimbizwa, sababu nakumbuka kitu cha kwanza ni kwamba mtambo ile wa SMS siku ambayo matokeo yalitokea ulikwama kabisa. Matokeo bado kwa poto ya NEC bado hatujaweza kuyapata. Kwa hivyo tunaona kwamba kama kuna haraka ilikuwepo, sijui kwa nini kulikuwa na haraka, kwa sababu matokeo yote imekuwa na makosa kidogo hapa na pale. Kwa hivyo tukiendelea kwa mtaala wa CBC, tuomba kwamba hayo makosa yasiwe ya kutokea, kwa sababu kwa mwanafunzi yanamvunja moyo zaidi, na hata kwa mzazi anakuwa na tension zingine ambazo hazistahili. Na kiri mutaratara mujero wa CBC Kinothia na thirikari gutigera ni kuongera arimu kenda gutigera na baba ni bakuthomithwa ni arimu bakwigana lazima recruit. Kwa hivyo tunaona kwamba serikali inatia juhudi, lakini hiyo juhudi ni lazima watie zaidi, kwa sababu kama ukiangalia kwa shule za umma unakuta walimu ni wachache sana, haswa kwa darasa la junior secondary. Kwa hivyo kwa sababu sasa mwaka ujao wa 24 tutakuwa na darasa 2 za junior secondary. Kwa hivyo ni lazima serikali jikakamue zaidi, ihakikishe kwamba hakuna mtoto hata mmoja ambaye anakosa mwalimu, na ratio wa walimu kwa wanafunzi ikaribie ile ambayo imeidhinishwa na UNESCO, ambao ni mwalimu mmoja kwa wanafunzi 30. Kuma muji munene Nairobi, Mbita Anthony, Rangi wa Kathinya. Ndea Kenya neo metie kwiriga ndingo cia kwaramia utia nthiguru ne Rais William Ruto muthenya wa omonde na ombete gutongoria kiri uruguria wa kiumia gia utia bare augite kuri na bata ya kuonekana gwa kigina ya gukiriria biashara anini kenda kureta onjorithia ndini. Excellency, the President of this great nation, karibu sana Mheshimiwa Rais. Your Excellency, today we gather here as the family of the Commonwealth to bring our thoughts, our commitments, and our action together. And it is amazing that today we move from theory, from stories to action. In the build-up to this incredible week, we have had occasion to restate our commitment to commercialization, moving ideas to commercialization, and commercialization to job creation. We're in the process of changing the law this week in Parliament so that the national government Constituency Development Fund can now provide resources for the setting up of innovation and ICT hubs in every ward in Kenya. I have had a conversation with the chair of the ICT committee, KJ here. We had a long conversation. In fact, we had a meeting where we undertook and we even designed how these ICT and innovation hubs will look in every ward in Kenya. So when we say we are running with technology, we are not only digitizing government services, and we have 30,000 government services already digitized. By end of next month, we could possibly have every government service on a digital platform that you can access using technology. Look at what is happening here in Kenya. Innovation is nothing without data, and a country which was once data deprived
has made incredible advancements in harnessing data and technology to improve healthcare, agriculture, finance, and so much more. The introduction of ntu wako na kanya kurumira nteto cietu muthenya wa umuthiri winkwendere utuku umwega mbitagwa Christine Wanjeru na mwananiria wetu mathithio tuko monde arai Purity Richard.